Dobrota se nalazi u srcima ljudi, a veliko je srce Zvorničanke Nikoline Krajišnik, učenice 3. razreda medicinske škole, koja je u svom gradu inicirala akciju Čepom do osmijeha s ciljem da se pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju. Ja sam već sama duže vremena skupljala te čepove i onda sam stvarno razmišljala da je bolje da više nas skuplja te čepove, jer ćemo skupiti veću količinu. Cilj jeste da skupimo što više plastičnih čepova sa svih flaša od vode, sokova, te kućne hemije i te čepove mi kada dobijemo poslaćemo ih za Novi Sad gdje će se oni reciklirati i organizacija će za te čepove da dobije novac i mi ćemo djeci ometenoj u razvoju da pomognemo prosto da lakše funkcionišu u životu. Ideju su podržali drugari, profesori škola. Akciji su se pridružile i ostale gradske obrazovne ustanove, kulturni i ugostiteljski objekti u kojima su postavljene kutije za sakupljanje čepova. Prvenstveno priključila sam se akciji zato što je to jedna humanitarna akcija i veoma plemenita i mislim da nikome nije teško baciti jedan čep u kutiju umjesto u kantu. Ova ideja mi se veoma svidjela jer pomažemo djeci ometenoj u razvoju, a nama ti čepovi ništa ne znače i voljela bih da pozovem sve građane Zvornika da sakupljaju zajedno sa nama. Humanost i briga o životnoj sredini su dva važna segmenta u aktivnostima Zvorničkog srednjoškolskog centra, koji će ove godine provesti brojne humanitarne akcije. Pred nama je svakako i u aprilu ili maju humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju provodimo svake godine i odazovu se gotovo svi maturanti, a također i humanitarni koncert i sredstva uvijek dajemo najugroženijim. Tako da je ovo izuzetno značajno, ovo je novina i mislim da će vjerovatno i u drugim gradovima podržati učenici. Akcija sakupljanja čepova će u Zvorniku trajati do 31. marta, a u njoj učešće mogu uzeti svi građani i na taj način dati svoj skromni doprinos i pomoći onima kojima je pomoć potrebna.